Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve rezu hürmet bova kesi ku mugudari dikin. Dnava milleta metneki heye te gotini hubbul vatani minel imani. Devi haskarna velat ji imani. Haskarna memleket, haskarna velat, haskarna vatan ji imani. Eva vak hadis de benavkarini o devi te gotini ku Peygamber aleyhissalatu vesselam ev goti ve parani ji kezi muhafazakar. Ev kesi ku tekili wan پرانی بدین و دیانتی تونه آهن کسی کو ام بی دینداره تنی ساکری بهستی گوتی او حدیث او جهما بیکو لیکولیم بکه بیکو وکولیم بکه بیکو لسر بخوته رئیستی و هی تونه برکو کریوان جیتی وک حدیث قبول کرنه ادخوازم هم بزانه بکو او کسی کو دوی اف متن هانی حدیثه او همبر حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام ای صحیح به رزق مزندک مرو متن کی وات کن بناوی پیغمبر بویجه او شک و شبهه بین سر حدیث پیغمبر ای صحیح قال لك عالم لسربيا جهاتي برسيني قوتي مكذوبا اوا نقوتي موضوع جي قوتي مكذوبا متن مكذوبا متنك دريو يعني دريو اسلو اساسي ويتوني مثلا امام السيوطي بدرالدين زركشي يجي مزن امام شافعي مذهب امام الشافعي وقال لك عالم دينا كان سلسله دهاج ورا بين مره مجبوكم مساله درجه نبا ناخذهم زاد درج بكم زاد درج بكم استو اساسي فياتونيه و پیغمبر علیه الصلاه والسلام گوتنه کی وها نه گوتیه اف کسی کو ایرو ویاد دبی گلو کشان ولایت پاریزه کشان سنره د پاریزه گاوا ام روجا ایرو مزادکن ام زار روجا ایرون ام نزار هزار سال اوله ایرو دو روجا ایرو دا کسی کو بی حدیثه دبی کشان ولایت پاریزه سنره گنابرا ترکیه سوریه ده عراق ده ایران ده روسیه ده هي ام بی سنره ایران هي سنره مصر هي سعودي عربستان ای Birleşik Arap Emirlikleri Peki efsinlere ke daniye? Müslümana daniye? Nahir. Şanzde meha golane, Salih Hazar Nesu şanzda peymana sayık spiko. Efsinlere had danini, velate Müslümana perçekir, Osmani perçekir beri Abbasi, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmani, Eyyubi hebun. Pişti evga perçekirin, ev ilu siniri anı had danin, van dani nameda dani, sinir ekistin, sünni dani. Her velate ku halki Müslüman be, adi Müslümanı, Devi her Müslümana ki Suudi karı bari İstanbul'a biji, her Müslümana ki İstanbul'da kar, her Suudi, her Mısır, her Libya biji, lavra velatı Müslüman, hami Müslüman, ikasinin. Jbervi ev tersinore ket parize tersinore ev bir sayıkspiko dani bu ki wan parize vi metni Arabi ka hadis kusuye peygamber iftirat kusuye peygamber ev kesi gude ev metni hani Arabi hadise ev iftirat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dıkı. Cüzete ji Peygamber aleyhissalatu vesselam ji Mekke hicret kir hat Medine li Medine bicibu piştî ku vediya şu Mekke fetah kir carekidin disahat li Medine ji hatta vefat kir li Medine ma o velatî memleketî wî Mekke bu bajarî Mekke û li Mekke nema her wisa ga Peygamber aleyhissalatu vesselam ji Mekke derket o ev metni hanna te gotini ku ev metni hanna gotiye قلت ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. حتى ما صلى الله عليه وسلم بدجر المكد زفر قاج مكد درد كيف بدجر المكد زفر دبيجه أي مكا شيرين تقال لك بعد اللي مشيرين وحسكرية أي قومي من مشتى دار نخصة أجداد دار ندكتم. أب تبي مع هن كاز دبيكو اوا دلالت دکو کو ام بيجي پیغمبر سپارا گاو شو مکفت کر اوا تی گوتنی حسکرنا ایمان جوالات نخیر لورا مکه جی که مقدس و قبله مسلمان ابو لوما پیغمبر جی حز کر حتی پیغمبر مدینه و یا ربی تو حسکرنا مدینه جی بقاسی ا مکه تک دلیم حتی زیادتر کو المدینه بمینم تفهم کر بله مکه جی خلق عرض مسلمان استانبول عرض مسلمان جی عراق جی کردستان جی حمود ولاتی ام بی کو ما خلق و مسلمان عرض مسلمان اف سینور ایروها نابرا مدانی سینور به سنی مسلمان چینکری رغما عن انف المسلمين yani zor bir zevki sinura nabara hati danin emadın da başkırını lavra gatul ayeta تل سوری نساء آیت نود و هفته باور که از میزه مرگام میزه که انسانی که دمره تر حضور خودی ای کو اسلامیت نجیاب ملکت جرا دوی مشما اسلامیت نجیان ان مال آنر نای بیرام من منکر لی میزه که
ev kesna deve em zayıf bun em fakir bu lo ma em bir velatı İslamiyet tünü men nikar İslamiyet'den bir jana falan meleket de ma'ardi xwedi frene bu ve nikav hicret bikra gundi ve bajare ve kuhun le ve nikar İslamiyet bijya muşaadu bajare kidinina لکوی اسلامیت تیجی متحرودری بجه تو کشان سنر ده پارزه سنری کو سایکسپی کو سنری دانیه اند başlara bir zulm te de hey zordari hey adaletsizliği hey inkar hey asimilasyon hey em bir işkihane hey pislikhane hey hamu tişti gayri meşru hey tamam emru fermanı xwedê qedexe tu terwît parêzî çi parêzî divê em viyaj bizan em şi parêzin mixabin divê em viya bizane biko gelek hadîse navê pêxember metin se navê pêxemeratin çêkirî û pirê insana van kesana em bî van metin navê hadîs bi nav dikin qebûl dikin divê her kes biya bizanim geva me tiştekî ku alimekî tiştekî ku karim her lêkolîn bikin vekolîn bikin gelo rastiya wî çi problemekî mezin name de heye ew jî putê modern e heskirina welat ji îmanî putê modern e îro ji bo xatirî bi hezar însan tê kuştinê Suudi Arabistan mezeke li Tirkiye mezeke li Iraqê mezeke li Sûriye mezeke li Misrê mezeke li Libya mezeke bi hezara însan tê kuştinê te fêm kir bi sed hezar însan tê kuştinê putperestiya herî mezin heskirina welatê ku sayîspîko danî sinirê û çêkirî silav rêz û hurmet bo we ev metnekî ne metnê hadîs e metnekî dirêw e îftira kirin sûyê pêxember kesê nîjadperestê faşîst haj Araba haj Tirk haj miletê din viya bikartîn tê divê hûn nêm valî skanêna silav rêz û hurmet bo we. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.